I pozdrav svima, ja sam Filip YouTuber i danas ću vam pokazati kako napraviti intro. Veoma je lako i programi koji vam treba su ova dva, znači Camtasia Studio 8 ili 7, znači nebitno je koji je, i Aurora 3D. Znači prvo uđete u Auroru. Evo. Aurora 3D Animation Maker. I onda... Opa, nisam isključio Bandicam. I onda će ovako da vam izađe neki intro. Ali nama, ovo su sve neki profesionalni, znači... Ali mi idemo ovdje na tekst, neki ovako koji nije profesionalan. Evo naprijed ovaj Clown. Ovdje ćemo napišemo na primjer Filip. Ovdje. Ovdje ćemo YouTuber, ono kako ja pišem. Ovdje će biti na primjer ovdje ništa neće biti. Evo ovako. Da mi pustimo da vidimo kako to radi. Ne okreće se ništa, ali nema veze, vi izaberite koji radi, onako da se okreće. I onda idemo ovdje Export Animation. Animation, kako se čita, ne znam, nema veze. I ovdje file name napišete kako, na primjer, hoćete. Evo, na primjer, ja ću YouTuber. I onda sačekamo da se ovo izrenda. I onda kad se to izrenda, sačekate još 5 sekundi. I onda dok vam izađe ono export complete. I onda idete slobodno X, no, close. I taj YouTuber, evo ga ovdje. Znači to je to intro. I naravno intro ne bi bio intro da nema muzike. Mi ćemo sada muziku ubaciti, znači ovo prekopirate unutra, ubacite i evo ga. I onda evo ga ovako. I evo ga, to je taj. I onda stavimo ga tu. I neku pesmu dugu. Evo na primjer imamo Libri. Neku pesmu lati da, na primjer intro, za intro. Stavimo je ovdje. Onda smanjimo koliko je ova duga. I onda pustimo. I eto, idemo kako da to nasnimimo. Evo ga ide ovdje. HD, next. To na next ovdje. I onda sačekamo ovo dok se ne učita. I to će izaći ovdje. Ali mnogo brzo se učita, znači ne trebalo čekate, na primjer, 50 minuta određeno, nego par sekundi. Evo ga, finish, možemo X slobodno i novo. I evo ga. Taj intro radi. I kad hoćete da ga bacite u klip, znači uđete u njega i ovo kopirate samo tamo u Camtasiju gdje je klip i onda na kraju isto izaberete koji vi hoćete napravite i onda idete isto kao što smo ga sad izrendali iz Camtasije da bude ovako i onda kad uđete bude to i to je to za ovaj video, vidimo se, ćao.